A tupiton manager ko yaite ay tolomona inyamat koryongete lo akipi Rogers Masaba ngesabalebe e ponyo ay ko ikini aureneta kede ay tuto norio alositi ngaren. Particularly today we are talking about a project called solar powered water supply and irrigation systems. Konye lo ne jana eneri kada kroni kamana rakada akironu ay chocho kada kipinguru erikutai. And government of Uganda with support or funding from UK Export Finance, we're implementing 687 projects across the whole country. They are to provide safe water for domestic use and also water for irrigation. Aina no kipine beta ito somere. Ne beta mata kada ni somo ndai chocho kiran. So government is interested particularly for irrigation. Seasons have changed. We shall have an agronomist to train you on 1 acre. Demonstrate on. Of the 12 acres that are going to be installed, 6 acres will require farmers to purchase some flexible pipes to do irrigation. And I'm happy to hear information that there are some farmers who are already trying out that technology. Ikota nyunbe monete kesi sapane pane bingara kinete kesi. Konye otupitete poneli soma torisoka di projects che o districts che dumunjobe du choki sap isiapeta somne contractor chepa kedu metro etata cholosa emata iwanyite sibe jula kisikwi anyunube alemarvere biche alimokini jo mama so moni siche mamidum neta kadakin Le polokita tukotona akorioko kalu Julius Imaset loda esipokita amatutana alupoko kech ngesabalebe itarikina lemukesi ai darit arerenguna adolun kioni sina lema jai desina mausina kipi solo la dolun kusune yala masiliko sitau kere ajaunesi be dawta sakutun soibora kongo yala mitari toy au jaune pol anwa chanti la kipi itamita kole aneni konyabu tonsina kipi mene so ay tolomon kole ka bitur aradisi longora John Steven Ekom yes etegiari aboki ona matuta kana ko jas engare nokoda lo district okrola pugan ne district keda pugan no Uganda yes ikopaki a contractor a popular ni totos bonebe right na beti kesa beti aiso makano no betone ebe abokar do kana to no bageu no sinyo akero so mpone yala manoi akota ngese jene bonebe era ile program la pugan mamere to ngana na yawnit upona tekere ebu echi bala benga sa yaw te project esi modetesi era ile project lock upona akota ngona anyun bonebe eji ona pakine pona tunga kesida akota kurma mikete uponi do LPS to somata renguna ay to soma akipi ngunu elosi apugana aire untuma misiri nengun teteri pera somboro ngunu perota amuli siridin como okali awoko o ni jeni o ni edo lakamu e mame bobatsam era ida la tono ro center ay mate guli so kwa da buni aswam ajala isibere chulu bi eswa mata bere mere kwaet so etungalu erasi tungalu lem aja so group sec luda ejerete no swama leto se medauna kada iyala masikida ekarie mutokole makire rono dodo ka buniodo yala madenga abalanga da batwenye kwenye kana aina kan agugumur kana ngoda noi abo banga twenye nige una koru e cabbage e birinyanya borlu didikadi kwenye kwa ni malai sola sban ayauten kwa na pugan Kanwa TV East tol bate daiti otemu kapiri kongora district